Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Hello, Alona. Oh, good morning. Itaman pa anak kaisong ka kanya. Ngamin, kanayon ka anak kami suot kanya. Ngamin, naamiris ko arumbang ang makisiningadakan ka. Kasta? Oh, nasapa ka. Oo na. Nasaysaya atan tayo masapa. Ngam timala daw. Kwa, awan ka di pa ni Noel. Awan pa'y mat. Ngam madamdama siguro. Adan day chay. Awan ka di pa'y girlfriend na. Ha? Da kayo nga minti ka na yun nga kuyog. Iso siguro, nasa una kan ka, no adan girlfriend na. Awan mo't nasasauna kanya. Da kayo nga doon. Ag best friend kayo ka diya talaga. When? Amom, Alona, ag gusto akan ko na si podcast trek na dito opisina. When? Nadlaw ko dahil ta. Ag gusto akan ko na. Isa mo balin ka di at tulungan na kan ko na. Anya ti kayat mo nga aramidan? Ibagam nga ag gusto akan ko na. O sige, day talagayam. Bayam, ibagak to nga gusto ka kankwana. Oh, aditi ka pe Alona. Itad mo kin ni Noel. Busy ngamin itinamisaan na. Kat apay asyak ti pang tadam. Ingka itad kankwana Si kalatan. Oops. Di mo igupan dayta. Taparalakan ko na dayta. Sige. Di mo latan ibagbaga asyak ti ng templa. Nakababain. Ibagam asik ka. Anya? Ibagak iti kasta. Amo na asika tinaggapuan da ito akape. O sige. O ala, ipan mo nga rudan kan kwa na. Taamangan no agbaaw pa'y day takape. Oh, ato iti kape. Naggapo ka ni Beth. Beth? Wan, intimplaan na ka. Ala, raman ang mati kape na Saanan? No naggapukan ka, inumat. Ngam no naggapukan ko na, jak kayat. Tapay. Ang mga no adaraman na apang paamo. Anya? Hoy, si Kamat. Pabain ang paymat. Isublim day takan ko na. Ay, ibaganan to asuplado ka. Kan ang mga numainsulto. Urayan niya pa'y tibagbagana. Basta ing ka isubli day takan ko na. Beth, isublik daw ito kapim. Saan akayat ni Noel? Oh, atoy, idisok iti lamisaan mo. Anya? Saan ka no ang makakapkape? O sige, inako. Ang mabitlaang. Ang mga noan niya mo timbagam. Iso adi na kayan. Anya ko matiibagak. No kayat mo, si kalaangan ti mangipan. Tapno mamati ka. Okay. Saanan? Amukmat ka. Di mo kaya't nga agtinag kanyak ni Noel. Ha? Talaga man. Saan ka di? Ay na, Beth. Napintas ka. Katno talagang gusto kan ka ni Noel, iso amis mo ti umasidagkan ka. Naawatam ka di, ti imbagak? Ha? O sige, agsubli akon itilamisaan ko. Ano tayo mga anak? O anya, inta nag-lunch? Naka-time out kan? When? O sige, umuna ka ni Jarwar, tag-time out takpay. Sige. Alona, ag-lunch kayon? Mabalinti sumurot kada kayo kini Noel. Oo na, apay kit din asaan. Okay. Wait na. Alaak latibag ko. Noel? Dito kan abay ko ngagtugaw. Nalawa dito eh. Saanan?
Dituya kon abay ni Alona. Ala, Noel. Pagbigyan mo. Alaki din, mangantayon. Siya kung tiyagbayad iti order tayo, ha? Ay, saan Kababain matkan ka. Agpapada tayo mat ngagtrap-trabaho. Siya kon, di yun panunutan day tay. Sige. Ay, mabit na. Siya kung timang karga iti makaniti plato, Noel. Wow, nag-sweet mo ten. Kastuyak nga agayat. Talaga sweet. Mabit lang, ha? Ikak ti plato, Noel. Saanin? Sa anak nga ubing apaasikaso. Alona, naikay kanyak ni Noel. Ngamjak kayat nga atiwan nak. Ipanamnamakan ka nga agtinag kanyak ni Noel. Anya? Laglagi pam ti imbaga. Kasla siyak ti pabasulam. Anaikay kan ni Noel. Wan, gapot na amok. Ano anya laditan ti ibagbagam kan kuana kontra kanya? Anya? Napimpintasak ngam itisika. Iso ama sigurado asyak ti pagtinagan ni Noel. Sige, inakon itilamisaan ko. Anyan ni Beth. Ang gusto talaga ka ni Noel. Katsyak pa'y ti pabasulan na. No apay anaikay ni Noel kan kuana. Anyan? Mabalin ti makilugan, Noel? Sa dino ti pagturo nga maya. Sige, Noel. Ilugan mo. Umuna akon nga aglugan, ha? Ijayak sango. Daychay, nagpugawan iti sango. Anyamat tayo ta babain. Bay amon. Ala, ijaya kon likod. Awan parikot kanya. Noel, intay agbira house. Siyak kita yan. Sa anak nga umininom iti nasangar. Talaga? Alona, intay biit agbira house. Siyak kita yan. Sorry, Beth. Sa anak nga umininom iti nasangar. Apay no padasan nyo. Ura italaang. Sana bale, kasyak kita yan. Ibagam no sa dino ti pagdisagam, Beth. Tay disagdakan. Anya kayo matan? Killjoy? Saan kami nga umininom iti arak? Iso adi nakampilitan. Ano na, anak ko? Nobyong ka din ni Noel, takanayon na ka nga itulod. Saan, nanang? Ibagang matan kada kayong ag-best friend kami laang. Laang? Katuan. Apay, adda ka din kaayan ayat na aya. Awan. Amom, anak ko, naanos nga min abaro. Kun magustuak ti ugali na. Nanang, nasaya at abaro ni Noel. Agayat ka kadikan kuana? Nanang, ag-best friend kami la talaga. Amangan mo't no agayat mo't kan ka itilimod. Saan siguro, nanang? Tatalaga a best friend la ti pangibilbilangan na kanya. Ala, ipan mo nga rodon ti tinimplam akapi na. Amangan no matagtaganan nga agururay kan ka. Agkape ka pa'y, sakbay nga agawid ka, Noel. Agyaman nak. Agyaman akmat iti panangitulod mo kanya. Alona. Awan ka di pa iti agar-aram kan ka? Adadwa kayat na ti agaram kanya. Ngamjak kayat idasangwan. Kanayon nga adda pambarko. Ana sakit ti ulok. Wano, ada take home ko at trabaho. Apay adi mo kayat idaasang wen. Ngamin, masayang lati oras ko kadakwada. Dadyak mat kayat ida. Apay, adda ka di magustuam asabali a lalaki?
Ha? Kwa? Adda? Uray siyak. At damat magusto ang babae. Day talaang tamabainak ang mangaram kan ko na. Ha? Apay? Amangan nga minukunaan na aman ang gundawayak. Kat madadaal pa iti panagpagayam mi. Ha? Amom ka di, no asino day ta babae, Alona? Sino? Sika. Noel? Agayatakan ka. Idi pa'y lakayat ko nga ibagakan ka daytoy. Ngamam kak aguraan nak. Noel? Ag best friend ta. Sipud na awatak iti opisina ng ayan mo. Sikatim bilang ko a best friend. Gaputa na saya ti ugalim. Aging gaamariknak, nga gayatakan ka. Kasanon ni Beth? Idi pa lang nga gusto kan ka. Sikati ay ayatek, Alona. Ngemsan ka nga apuraan amang sumbat kanyak. Noel? Ay ayatan ka. Kat sapay lakuma. Tagpada ta iti marikrik na. Good morning, Alona. Uy, ad-ada pumimpintas ka Beauty ka ita. Talaga? Amuklat no asino timang papapintas ka. Ni Noel. Ay, kinikilig ako. Anya? Uy, best friend ka no, Tagayam, lovers met. Hoy, sardengan hakman, Gino? Ay nga, kasano daytan? Gusto mo't ni Bet kan ni Noel. Ay, isulati ka na yun na nga ibagbaga. Makapauma paikit din. Kasta? Ngamimbagakin kwa na. Sorry laangan. Ngamin, inisnab ni Noel ti beauty na. Imbagam dayta? Ano fe? Ay na, saan mat ngamin apampansinan ni Noel? Ngam feeling na, katkayat ni Noel. Ay na, di lagbain. Hoy, bakla! Nangagkot imbagam. Ha? Ay, adan ni bruha? Sana ka, bruha? Excuse me. Adayo anapimpintasak ngam sika. Anyati ko nam itay? Ulitam man? O, kunakman no nangig mo? Ulitam! Ala, gusto daytan. O sige, intayon itilamisaan tayo. Ay, sige Gino, mapankan itilamisaan mo. Okay. Agsarita tayo ton break time, Alona. Sige, Beth. Inak mo itilamisaan ko. Nagkarit kan, Alona. Di ko nam kadikat napimpintas ka ngam siya. Excuse me. Ada yung anapimpintasak ngam itisik ka. Ada ka di imbagak akasta? Awan bibiyang ko no napintas ka man, Beth. Iso amabalin ka di? Ingkan itilamisaan mo. Tarugyamon ti agtrabaho. Asino ka kuma amang diktar kanyak, aber? No kasta, panawan kan dito'y labi. Tairugi kon ti agtrabaho. Oh, adday tatibalon ko a merienda. Birthday ngamin ni mother ko idikalman. Naghimasan? Salad, pansit, kanan. Happy birthday kininanang mo. Uy, ato yung titinimplak a kape tayo. Wow! Merienda! Apay, kayat mo aya dayta, Bet? Ay, kababain matken ka. Pasosyal ka. Katsimple lang dayta meriendami. No kayat mo ti sumango. Sige lang.
Agtugaw ka, Beth. Okay. Agtugawak iti abay mo, Noel. Sige. Ket ibagak kada kayo dahito a sikreto mi. Anya dayta, Noel? Ay, kaslaan mo kun Agayan ayat kamin kini Alona. Anya? When? Agayan ayat kamin kini Alona. Nasakit tinagam ko kan ka, Alona. Gaputa inatiw nak. Napimpintasak ngamsika. Ngamsika latta ti kayat ni Noel. Sorry. Ha? Oray ag sorry ka. Nasakit latta tinakam ko kan ka. Jak maaknon nga inatiw nak. Napintas ka nga agpaiso. Ngam saan ang magustuhan ni Noel ti ugalin. Anya? Sipod pa'y. Agayatan ni Noel kanya. Kat kasta akmat kan kwa na. Kinapod nuna. Saan ko pa'y asinungbatan. Ngam gaputa di mo sardengan. Iso akapilitan akas jay ti kunana. Ngam iti mabiin. Song bata kun. Pues, agresign na kun dito eh. Tadyak kayatin makita ti panagrup-rup payo. Adakan ka dahita. Ngam dahito ti may bagakan ka. Saan agaputa na pintas ka, kat kayat nakan ti may sa alalaki. Tati importante, kat ti ugali. Sinong batak matlaang ni Noel, Mr. Lonely? Ket ni Beth, impay-paysuna tinag-resign. Tanalabit, mabain, gaputa siyak ti pinili ni Noel. Nagkalaysa kaming harod kini Noel, ket naadaan kamin iti maysa nga anak. Kastan, ket agyamanak. To'y pagayam mo, Alona. Pagayam Alona, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Husto launay ti kunam kini Beth. Nga awan serbi ti kinapintas, tati ugali ti importante. Ket sapay la kuma, tama amiris dayta ni Beth, ket agbaliw. Ala, awan sa bale maibagak, no di timang kablao kada kayo kini Noel. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsak ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ngam, Felina. Sa nga ribulaang. Okay, ikan ka. Mabiit lang ang tala at tiwalat ko itibag ko. Oh, adtoy. Ay na, agyaman na ka. Pangusaram dita sa ngaribo. Utangan man ni Roger. Ay, tigayang boyfriend mo ti mga ramat. Kunaklakit din no sika. Awan ngamin panggadan na. Idi pa'y laang dayta Aging gayta? Saan pa'y laang anak kasapol iti panggadan na? Wen nga rod. Sapay ibagbaga na nga agkalay sa kami kanon. Anya. Adakan ka dayta Ngam no siyak ti masurot. Sa anak apabor iti dayta. Agkalay sa kayo kitin. Idin tutawan mat natalgad at trabaho na. Sika ti mang pakankan kwa na? Ay madi Sika ati pakanin na. Saan kat nga iso ti pakanam?
Agpilit nga agkalay sa kami. Felina, sakbay ang makikalay sa ka kini Roger. Nasken ang maadaan pa'y nga umuna itinatalgad at trabaho. Makauray ti kalay sa. Kan may sa. 8 abulan yung agayan ayat. Paliiwang pa'y naimbag ti ugali na. Ala, wanan. Ay na, Felina. Ibagbagak daytoy, taadon tinakit-kitang akasta. Nga iti udi na, jay babae iti kaasi. Kat tinarigrigat, at dapayin anak da. Agyaman na kiti palagip mo, friend. Katsi ka, kumusta ti boyfriend mo? Saan ko pa'y a boyfriend? Nasingad kami laeng. Kanayon na kamat asukunan dito office. Bay-bay aklatan Taagpilit mo. Mabit lang tabo mabaak. O may kasi mo. Dumanon ka dita balay. Intag ka pa. O sige. Agmerienda ka pa. Sakbay nga agawid ka. O sige, agmerienda ta pa. Mo. Nagyaman lang ha? Alona, yung ka man mang timpla iti kapek, tamakisang wakman kada kayong agmerienda. Sige tatang, mabiit lang. Mabiit lang si mo O sige. Agtugawak dito yung abay mo, Barok. Uwan tata. Apay, Barok. Araramam ti anak ko. Kwa, saan ko pa nga inaram tata? Kastaya. Anya nga iti kaya tasawan ti kanayo na panang sukon kan panang itulod mo kan kwa na iti trabaho. Kwa, tata. Ay ayatam ka diti anak ko? Kwa. Ibagam ti pudno. Diyak kaya ti palpalikaw. Uwan tata. Anyawan. Agayatak ka ni Alona. Tatang, ato yung ti kapeyo. Giyaman na. Ala, agkape ka matansi mo. Agmerienda ka. Uwan Alona. Simo. Abda ka di bakam? Adda tata. Kumusta mo't nga iti garden mo? Umadanin ti panagapit ko tata. Tatang, anya ka di dagit adamdamagin nyo kinisi mo. Kas kay lamang sursurun. Agdamdamag aklang, mate. Sige, taituloy ko ti agkapi di kusina. Panawan kayo, pay. Sige, tatang. Hoy, Simo. Anya timbagbaga ni tatang ko kan ka. Amangan mo't no nasair ka. Awan pagdanagam. Tawan madi nga imbagana. Napanin ni Simo. Mayat siya motor na niya. Nagwapaw. Kasla aguyaw kayo manon. Adaman kaya't asawan takatawa yan. Wan takas lagayat kakankwana. Dinto tawan mat postura na. Anya? Nagpintas ka pa imat nga rod anak ka. Aguy-uyaw kayo manon, tatang. Wan now. Na-inlove ka, ijay motor na. Anya? Kita man na imbaga, anak ka. Amangan mo't na jay motor na, tinakainlabam. Tatang! Rabak kulaeng, anak ko. Anya kayo mutin. Day talamang sursurun ti amuyo. Ang damagak man. Kayat mo ni Simaw. Apay ka di adamdamagan niyo. Awan mo't dagas na damagak sana ya. Nasingpet ni Simo, tatang. Awan pa'y bisyo na. Mala, agkasar kayo nga rudan. Total, adamot baka na ako na amaparte. Anya? Kinapudno na anak ko, awan makunakan kwa na. Tamok met anasing patabaraw. Iso ano agaram kan ka? Sige, sungbata mo! Siyak kumataya tayo, Malona. Saan kat anisimo? Kita mamatilang anisimo. Sana maibagay kan ka, tanapintas ka. Nataarak, Alona. Iso ada tati agbagay.
Ladingitak, Manny. Ngamsaan ka nga iayatan? Kaya't nasawan, bastet kan. Ha? Iso ang mabalin man ti agawid. Tani, kaya't kon ti maturog. Anya? Saan ka akayat? Nisimo alaad ti kayat mo? Mangsapol ka iti babae ang mangayat iti kaskan ka abartak. Kan awan direksyon ti biyag na. Nagsakit mo ti panagsasaritam? Mas kay kayat ko pa'y nisimo ngam iti sika. Naglaad? Mas nalalaad ka. Ala, agawit kan. Kat saan kan ngagsubsubli pa'y dito balay. Ta saan kan tumitlaang apastrikan. Anya? Anya timbakpakan ni simukan ka? Ta iso ti kayat mo? Rumwar kan, Manny. Ulitan, sardengan akon. Ta saan ka akayan. Alona, awisan ka. Tada pa pananta akasar. Day tatay na sa kanyak idi na minsan? Wen, kasar ti kasinsin ko. Sige. Hala, ingka grubwatan ta orahin ka. O sige, mabiit lang harod tayo nakagdigos. Day, agayan ayat kayo kaday. Ha? Sigurado ka kaday, wala sangkaw. Amang ano na ilawan ka lang di ta boyfriend mo. Aha. Anya ti sasawan day yabak ka. Upayan da ka. Gabota sa anak mo't ngamin amay ka rin ikinapintas mo. Anya. Mawanan niya man na. Sabi ka. Ipantan ti regalo ta iti kasinsin ko. Agawitan si mo. Datamutan ti sang kakita dagiti tattao. Ipagarup da siguro akayan-ayat ka. Ngamin, naglaadak. Ipinto ta nagpintas ka. Anya. Payman tapakitaak ida. Ne, kimpan ka mo tan ititakyag ko, Alona. Wan. Ha? Inagkanak. Wan. Adan adata tikit kita lagi ti tattao. Bayam laan. Umay kakiti taing tagsala. Ha? Itikas na. Data ti bida. Asaan kat adagiti nagkalaysa. Anya? Umay kan. Mapantan iti sentro. Tagsala pa. Sakbay nga agawid ha. Kaya't kung apan ka nga umunakan ka, no, ada ka dimot panagayat mo kanyak. Ha? Hindi may lang nga gayatak kan ka, Alona. Ang mabainak lamang ibaga. Gapota, amok man. Asa anak amay kariti kinapintas mo. Anya? Kat mapaayan nakman, aklonat. Saan ngagsakit tinakam ko? Tamo ka jak may karikan ka. Kasanon no ibagak nga agayatak matkan ka. Ha? Simo, uray anya pa'y tibagbaga dagiti tao. Alaad ka, wano na pintasak. Saan ta adengdenggan dagita? Tinaskan kat napudno ka kanyak. Kan kastaak matkan ka. Kaya't mo sawan, agayat ka matkanyak. Wan, Simo. Alona? Ano ti gwapo a lalaki? No saan mat apagwadan ti aramid na? Agyaman ak unay, Alona. No kasta, agayan ayat kayon adwa? Wan, Lina. Kat agkalay sa kamin iti mabiit. Ha? Imposible! Jak mamate! Ha? Oh, anya ti di mo pa tiyan. Nisi mo? Kaayan ayat mo kan agkalay sa kayon? Magrabrabak kayo kade? Ah? Ay, hoy, Lina. Amok ti turong dagiti sa kumusta mo ti kayan ayat mo? Ha? Saan ka di asugador? Kan bartak pay? Ha? Ipanakil ko ni Simuli na. Gaputan na singpet, kan manakam alalaki. Saan kat akas iti kaayan ayat mo? Akas laawan direksyon ti biyag na. Anak, sigurado kay ti pangedeng mo? Tatikalay sakit sana basta-basta day ta. Wen, tatang. Kan napagtutulagan tayon ti kalay sami. Iso at talaga matuloy. Sa bagay, nagwapo jay motor na. Anya?
Ay, rabrabakin ka laing anak ko. Ay, unay kayo matin, tatang. Aguyaw kayo manan. Naibaglakit din tawan ni Simo. Kat di na mangagtay bagbagayong. Ay na, angaw ko laing. Kan isardeng yung tikas na arabak yung. Diyak kayong tikas na, tatang. Kasta lang arodan ti bagbaga dagiti tao. Ita, mainayon kayo pa. No siyak, saan asipupuso dayjay? Rabak ko laeng. Ang paburak kinisimo para ken ka. Isong araw nga intulok ko nga kalaysa kayon. Nga main, amok na singpat kan nagagat ni Simo. Saan kang agparikot kan kuana? Kan maysa, kanayon at umama ija garden na. Ken ado ti urnong na. Kasta tinakuna ni tatang na. Tatang, saan ati urnong na tiga po na makikalay sa akan ko na? No di ka talaga nasaya at atao. Iso nga gusto akmat kan ko na. Ay katala anak ko. Agkalay sa kayong arudain. Regalo kada kayo, friend. Agyaman nak, Felina. Kunak na saan ka makaumay, tanagawid ka ije probinsyayo. Nagsuli ak itay parbangon. Tana amiris ko, alas ken gayam nga atendarak ti kalaysa. Sayang. Sa anak kaabot ije simbaan. Agyaman nak ate may ka, nga uray naladaw ka. Sorry, friend, Uy, Simo, saan mo abaybayan ni Alona, Matungpal, ma'am. Uy, di na man awagan iti ma'am. Ha? Tagayam ko ni Alona. Felina, kunamlatan. Agyaman ang itirigalo, Felina. Awan na nyaman na. Ayman gayam. May saakto aninang indon agpabunyag kayo, Wan, awan pagdanagang, Felina. Naragsak ka pa nagkalay sayo. Idaw-dawat ko ti kinaragsak kan kinatibkar ti pinatagyo. Gumatangak man iti powder as sabon na Berta. Mabiit laang. Gumatangak man iti arak na Berta. Arak manan. Nay, masikog ka matgaya man Alona. Sino nga tati karupropa day tayo pas ngay mo? Tilaan nga tangasawa man ka. Anay ko? Paya tinong panak ngay. Aglablabas ka na. Nauyaw ka. Idinto tadi mo amo akitaon tabagim. Awa na Laad to day tayo pas ngay mo. Anya ka matan. Adak lang aruda na gwapo. Ngam jay pay lalaad ti kinayat mo. Hoy, mani! Uray gwapo ka. Ta saan nakamat apakairanudan ti maasawam to? Ngamin, awan sir-serbim at tao! Kanayo nakamakiapa, Mr. Lonely. Gapo tajak magustuhan, dagiti sasawanda, may papan kinisimo. Nupay kasta, saan latangag tagtagari ni Simo. Awan bibiyang na, no anyaman ti sawan, dagiti tattao kada kami adwa. Agraman anak mi, mairaman pa'y. Ngem na anos ni Simo, ta saan na ida atutupan. Taawan kano ti maganap na, no makiapa. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman ak Alona pagayam ko iti dayto apakasaritaam. Nasingpet ti asawam. Kat dayta tinagustuam kan kuana. Pudno ti kunam, asaan nga iti langa ti pangibasaran. No di kat iti ugali kan aramid ti maysa a tao. Pagayam Alona, nagasat ka. Tanaddaan ka iti nasingpet kan manakam nga asawa. Ala? Ituloy yo ti agbalin anatibkar, tapno ad-addapay anaragsak, ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, may ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Alona, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon, ni Virgie Paglay. Computer recording technician Michael Lugitan. Kan itimet musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nagtanadanon ka diti balayo, Daniel. Adda ka di bagam? Siyempre, kailiw kan a makita. Ta boyfriend ka. Ay. Daniel, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Apay akas lalikliklikan na. Sana kasla. No di ka talaga alikliklikan ka. Ha? Alaw na, sorry ha. Ngayon mariknak asaan kamit gayam nga ayayaten. Ha? Pasensya kan. Tasaan mat amabalin nga ituloy tati ayan ayat ta. Kat saan kamit gayam nga ayayatan. Daniel. Waswasan tanti ayan ayat ta. Kat pakawanan na kuma. Nenay, apayan, alona, anak. Anya ti pagsangsangitam. Nasakit ka di tinggipin mo. Saan, nanang? Anya nga ro ti pagsangsangitam. Break nak ni Daniel. Ha? Ay, di kang sangit akas ka. Anya nga rod nga no in-break na kan. Awan mabalin mo Kaya't naasawan. Saan na ka talaga nga ay ayatan. Katamangan, do ada sa bali anakita na, at talaga nga ay ayatan na. Malahuston, di ka nagsangit akasta. Lamin, dumtang to ti lalaki at talaga aparakan ka. Sigurado nga ado ti sa nga ili ni Sheila. Mabainak sa amapan, minda. Ngamin, saan kami mat-a-close? Ngam gayem ko. Kan anya ko matidakas na numay ka. Awan nga rod kadwak amapan, di awisan ka. Intalaang mo't makipangan. Sige. Kan may isa, nasaya at mo't nasumurot ka. Tapno makailiw-liwag ka iti kinaliday mo. Sige. Oh, asidagtan kita balay da Sheila. Mabainak sa. Unay kan awan tirumbang apagbainam. Kan may isa, nasaya at atao ni Sheila. Kat awan tirumbang apagbainam. Dayjay ni Sheila. Sa dino? Ha? Kadwa na ni Daniel? Naka-holding hands da? Isuda ka din? Naka-holding hands da? Anya di kaya't asawan da ito Masaksakitan na. Saan ka ngagpadlaw, Alona? Di mo ipakita ang masaksaktan ka. Oh, Dayjay, nakita datan. Umayan ni Sheila dito ayan pa. Pumanawaksan. Agkalma ka lang, Naragsa ka pa nagkasangay mo, Sheila. Agyaman at Minda. Kunak no saan ka nga umay. Kan nasaya at matakadwam ni Alona. Happy birthday, Sheila. Agyaman nak. O sige, enjoy ha. Ado ti makan. Sapay ko mata magustuhan nyo. Adapay red wine no kayat nyo. Una, Sheila, nakita kayo itay kini Daniel Naka-holding hands kayo. Anya ti kaya't asawan date na? Kwa. Gakayo ka din kan ni Daniel, Sheila. When? Alona? Jack ni namnama, ada kayo gayam itan ka ni Sheila.
Juan. Daniel! Di kag sangit ditoy, Alona. Apay, Daniel! Apay! Kunak adi kag sangit ditoy. Amangan no anya ti makuna dagiti tattao. Daniel! Sige. Panawan kan ditoy. Anya tinakita na ka ni Sheila. Katagpada kami mat anapintas. Oy, Alona. Apay anak ko na starupa manakatugaw dito yung balkaon. Awan, tata. Amok nga glidliday ka ita. Gaputa nakiwin naswaskan ka ni Daniel. Imbaga kanyak ni nanang mo. Una yan anak ko. Ta isupay alalaki tinakiwin naswaskan ka. Tata. Ang anyangay nga rod. Kasta talaga. Kaya't ko alipatan. Kasano? Agbakasyon ka pa'y laeng. Mapan ka iti bagyo. At damat ka kasinsin mo ijay, mabalin mo apakidagusan. Agbalon ka iti may sakaban abagas, kanat natag, tapno awan makunadakan ka. Tata. Kasta ti aramidam. Agbakasyon ka pa'y laeng ijay bagyo. Gusto ni tatang mo, Alona. Agbakasyon ka pa lang ije bagyo. Tapno makalipat ka. Kas lang aming jak kabailan. No jak makita ni Daniel. Ha? Ay dang nga. Saksak tamla ti bagbagay mo. Kas lag sakitak no jak makita ni Daniel. Ay, kasano nga rod maka-move on ka? No saan ka nga umadayo? Sana balin ang masaksak tanak. Basta makitkitak lakit din ni Daniel. Sige. Awan mo't kit diti parikot. Basta ka ba ulam lakit di? Wan, Minda. Iso asa anak nga umadayo. Tapno makitkitak latan ni Daniel. Nga oray agkalaysadan kini Sheila? Saan mo pa'y gayam anadamag? Agkalaysada ka nung. Sheila, agkalaysa kayo kanon ka ni Daniel. Pudno ka di? Wan, pudno. As-asikasuan minti pa nagkalay sami. Sigurado ka kadi nga ay ayatan na ka ni Daniel? Wan. Palagipan ka laang, Sheila. Ngamin, amangan no isinanakan tumatlaang ni Daniel. Ni, apay anak ko namti kasta. Nalaka ang maumuman ni Daniel. Kas kanyak. Talo la abulan mi nga agayan ayat. Ngam inbreak nak. Iso apalagipan ka. At dapay gundaway mo nga agbabawi, Sheila. Taamangan no isina nakaadagos ni Daniel. Kalpasan ti kalay sayo. Narigrigat no kasta. Iso nga itapay laang. Ibabawi mo ti pan nakikalay sang kankwana. Sorry, Alona, ha. Ngam, saan nakagtungpalkan ka? Tamok mat asigod ang kaayan-ayat na ka ni Daniel. Agkalay sa kamin. Gaputa kabailan min adwat agpamilya. Kang runaan na, ay ayatan mi titunggal maysa. Nagbiit matan. Kaano lang ang anagayan ayat kayo? Ita, agkalay sa kayo? Agkat, anya ko ma. Sheila, agpanunot ka anaimbag. Tamangan no agbabawi kanto iti udi na. Oh, Daniel, si kamat gayam. Nakaumay ka man?
Nasayata nakita ka dito paraangan niya. Umay ka ikan iti invitation card. Ato yun. Matuloy ti kalay sami kini Sheila. Katagbalinak anasaya at nga asawa ken kuana. Kat saan to nga agbabawi ang makikalay sa kanya. Ay ayatan nak ni Sheila. Nga uray pa'y kasano ti panangupay mo ken kuana. Apay akasta ka, Daniel. Awan pa'y 3 bulan yung nga agayan ayat ka ni Sheila. Nga magkalay sa kayon. When? Apay? Talaga ka di nga awan panagayat mo kanya. Talaga ni Sheila ti kayat mo. Sige. Innakon. Kalay sa kaya mo. Kasto'y ti maiparban iti na ito nga invitation card. Sa anak nga umatindar iti kalaysada. Nakitak ti panang pisang mo iti inyawat ni Daniel nga invitation card. Apay pinisang mo? Gaputa masurunak. Ay, Alona. Imbagamat ngamin ni tatang mo nga agbakasyon kalaangan. Ngam di mo matkayat. Saanan, nanang? Nuadda ka ditoy. Ni Daniel latta ti pampanunutem. Isu nga agbakasyon ka pailaan. Saan ko nakmat, nanang? Ala, adakan ka. Ngam niya. Di ka agar aramid iti pakaibabain Alona. Amangan kit dimat no anya ti pampanunutem nga aramidan iti kalaysa ni Daniel. Awan, nanang. Nasayaat no kasta. Aklo namon ani Daniel ket saan aparaken ka. Anya ngay, Alona. Mapan ka iti kalaysa ni Daniel? Saan? Sige, adakan ka. Ngam siyak, mapanak. Nagpintas ka no kat ti wedding gown ni Sheila. Iso mapanak. Takayat ko makita. No kasano kapintas ti wedding gown ni Sheila. Bagay na ka no unay. Ad-adda ka no apumintas no isuot na. Ay, kaano nga tamot makasuotak iti wedding gown? Sayang. Siyak ko mati agsuot iti wedding gown. Ngam inagaw ni Sheila. Saan na nga inagaw? No di kat iso ti kayat ni Daniel nga ikalaysa. Iso asika, ag-move on kan. Dumtang tumati talaga alalaki amang ikalaysa ken ka. Alona, anak. Mapan kami kan ni tatang mo iji bagyo. Sumurot ka? Masakit ni kabagis ko ijay. Isu asarungkaran may. Sige, tatang. Mapan kayo latta. Kaya't mo asawan? Saan ka sumurot? Saan, nanang? Sige. Sika nga ruden ti agbati dito'y balay. Pakanam amin adingwan, Wan, tatang. Tano sumurot ka. Kasarita ko manila kay Ikko. Tayson ti mga sikaso kadagiti tarakan tayaw. Ibagayo latan kan kwa na, Tadamot trabaho. Amangan no jak maasikaso. Sige. Inakto nga rod kasarita nila kay Ikko. Tangdanak tulangain. No kumangamin ta sumurot ka kada kami. Saan, nanang? Taada trabaho. Saan ko ang mapanawan ti trabaho? Anya ti di mo mapanawan? Ti trabahom, wano ni Daniel. Sige Si kalata ti makaam mo, Alona. Basta di ka agar arami, di ti pa kay babainam. Anya ko maapakaibabainak ti aramidak. Adya nga iti amume. No agwalakan to iti kalaysa ni Daniel. Anya?
Inton bigatan ti kalay sa da Daniel kan Sheila, Alona. O anya, umatender ka? Wen? Talaga? Wen, Minda. Agkuyog tanto amapan. Sigurado ka? Wen. Kaya't kung amakita ti kunam a wedding gown ni Sheila. Tainton siyak tumati agkasar. Naskan amas napimpintas pa'y. Ha? Kasta? Isungay ta. Agpaparlurak. Tapno napintasak to inton kalay sa da Daniel. O sige, kuyugan ka nga agpaparlor. Kan kayat ko ti gumatang itinapintas akawas. Jay, sexy akawas. Tabarang matalyaw nakto ni Daniel. Kat ibabawi na ti kalay sada. Anya? Ay danga ka talaga. Oh, saan kit din? Anya ti amuta. No kasta ti mapasamak. Sige kitaan ta no anya ti mapasamak, Alona. Nalang arudan. Agrubat kan tamapanta agpaparlor. O, day giant. Agmartyan ni Sheila amapan iti altar. Ket ur-urayan mat ni Daniel iti altar. Oh, kitaam. Nagpintas nga agpayso ti wedding gown ni Sheila. Ay na, bagay na launay. Ket ad-adan a pimintas. Siyak kumaita ti agmarcha. Ngam inagaw ni Sheila. Anya? Hoy, di mo ipakita nga apektado ka kunak mo. Ha? Agsangit ka matang. Diyak kabalan ngay matangan ti kalay sada. Sige, inakwan. Pumanaw ako dito'y simbahan. Saan arong ba ngay mayak payla dito ay? Nagsakit matgayam. Kasladyak kabailan ti sakit na. Kalpasan ti siyam a bulan, nagpasngayan ni Sheila, Mr. Lonely. Ket ad-ad damanen ama sa Iraq, gaputa addan anak da. Aging ga ita, nilatta Daniel ti ayatek. Ket kasladyak kabailan, nujak makita. Dayta ita ti parikot ko. Kayat ko alipaten, ngemjak met ngarod kabailan adi makita ni Daniel. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman nakiti da ito apakasaritaam, Alona. Kasano ang makalipat ka? Kat di mo matkayat ti umadayo. Ti panunutem, kat addaanan iti pamilya ni Daniel. Isu nga umadayo kapaylaeng. Iti dayta nga aramidem, nalaklaka amayaw awan mo ti panagayat mo kini Daniel. Anya ti ammom, nga iti yaadayom, kat ijay mon amakita ti lalaki akagasat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na Alona at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Althea, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namamok ni Dave iti kumpanya apag trabahwak. Nasingpet, man nakaawat ken adda itsura na. Dayta ti makagapo, no apay ajak nalapdan ti bagi, anagayat ken kuana. Uray no ammok, abakla. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Althea, dito programa tayo. Dear Mr. Lovely. Kumusta nga iti umunang aldaw mo iti trabaho, Althea kasinsin? Nasaya at mat kasinsin. Makipagayam ka ngamin kadagiti katrabahwam. Tapno di mo manen ibaga nga awan ti am-amom ijay. Kinapudno na adan na am-amok. Nasingpat pa'y. Ah? Ay kat agawaam nga rod ati agpapansin. Tapno maadaan ka matan iti nobyo. Kumaa. Ngam, adamot tingam na. Anyamot day taangam ngay kasinsin. Gwapo. Ngam, bading. Ah? Anya? Agrobata ko, nanang. Day, kasla nasapa ka unay, Althea, anak ko. Naskan ang masapaag. Tama nga no matraffic hak. Inalam ka di mo't laang dagiti report nga inaramid mo idirabi eh. Wan nanang, inkarga ko ni tibag ko. Anya nga oras ka nga'y makaawid inton malam. Masapa ka sumangpet, no saan kami nga overtime. Maala, aganad ka nga rod, anak ko. Di mo lipatan ti agtext ka ni Mia kasinsin mo inton makadanon ka iti pagtrab-trabahwam. Tapno ang mumay no nakadanon kan. Wan nanang, aramidot dayta. Good morning, Althea. Kastamat kan ka, Dave. Nasapa ka unay Kunaklakit din no siyak ti kasapaan. Ngam nasapsapa ka pa'y matgayam ngam iti siyak. Wen, kanayo na ka masapay. Tasyak ti pangitalkan ni Sir iti tulbak da iti office. Kasta gayam? Kayat mo, tayo tapay agkape. Agkape ta dita coffee shop, dita sango ti office tayo. Sana bale, ta nasapa pa'y map. O sige, mapanta, Dave. Apay, kita anak matlatan. Aqua, awan, Dave. Asus, di mo ibaga crush nak. Anya? Lalaki ti kayat ko? Sana bakla? Uray siya. Sana babae ti kayat ko. Yak. No kasta, awan at talaga namnamakan kwa na. Oh, napauli magkamat, Althea. Adala na lagip ko, Dave. Wan gayam. I-save mo man ti number mo dito yung cellphone ko. Ha? Wan tapno nalaka makontak ka. Nag-lunch ka din, Althea. Saan pa, Dave? O may kang Roden. Agkuyog ta. Intamangan. Saanan? Muna kalatan. Alakit din. Agtakdar ka ditan. Guyudin ka na di ka tumakdar. Ay, saan Tumakdar ka nga Roden. Umuna ka. Sumarano ako. Ay, sana mabalin. Nasken nga gidan ta. Tama nga no saan ka asumurot no umunaak. Itaman pa'y analagip ni Dave ti ag-text kanya. Reply ka dagos ti text na. Nagmayatiism mo Althea, anak ka. Asino ti katetext mo? Tigayam ko, tatang. Apay nga raw, akas taunay ti isem mo. Ni tatang mat? Amuyo ka di abakla ti katetext ko? Kunaklakit din. No adamat tan ti am-amom kada kami kaninanang mo. Awan pa'y nailawaan, tatang. Ay kat.
Agpapansin ka mat ngamin uray sag paminsan anak kao. Di tatang talaga. Isuro nakpailaang mat. Wala. Tapno amom ti aramidem. Wanan. Adalag daton kanyak. Yamam mo kadagos kada kayo. Urayak dayta, Althea, anak kao. Anya nga ti bagayo kanya katrabiin tatang. Di kay pala maturong. Sa anak ngamin ang makaturog, anak ko. Iso nga inasitgan ka, tapno makisarsarita akan ka. Mia, adaman sa lutsudak. Anya day ta, kasingsin. Dakas ka din no agayatak iti may sa abakla? Awan mat dakas na. Ngam amangan no sa bali mat ti kayat na. Panagriknak, agayatakon ka ni Dave. Ay na, amangan no masaktan ka laeng, kasinsin. Ay, diyak amo ti aramidak. Kaya't ko aliklikan. Ngam tunggal aramidak day ta. Masaksaktanak mat. Kasano ngay, no saan akaskan ka ti kayat na. Day takat nga rod kasinsin. Itapay kape, Althea. Nalpasan, nagkapiak itayan. Di nakpa inayaban. Naskan aliklikak, tapno sana ka masaktan. Di ka matanagsao. Nakitak nga minabisi ka itay. Iso asaan kan nga inayaban. Mga no rason mula ang dayta. Pwede ti ibagbagak, Dave. Nagkape ka lang na siksi ka. Akasal sana agayem. O sige, intang nga ro din agkape. Tapno di mo matkunaan. Adamad-madlaw ko kan ka, Althea. Anya dayta? Kaslalikliklikan nak. Apay ko maaliklikan ka. Kasano, di kan makigiddan amangan kanyak. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Ko Masaksakta nak, friend. Unay ka matan, Dave. Busy aklaan. Bayam, bumawi aktukan ka. Awan gayam, no saan ka busy? Umay kanto ijabalay inton bigat. Anya ko mati aramidak ijabalayo. Umay ka pumasyar. Wow. Nagdakkel mat gayam dahil ti balayo, Dave. Sapay naglawa ti salas yo. Si Kamet. Kasla itala nga makakita ka itidakkel a balay. Saan mat kitdi? Ala, agtugaw ka. Kasla nakababa inti agtugaw dita sofayo? Ang mga numarugitan? Anya kalakit din aya. Mas dawak laang, Dave. Baknang kayo. Ngam apay nga anong sampay laang ti agtrabaho. Kat manulaang matisweldom iti pagtrabahuan ta. Dadadi kan mami tinang ipatakder iti daytoy abalay. Kentap no ibagaken ka, agtrabaho ak. Takayat ko mati makaigam iti bukod ko akwarta niya. Saan mat ang mabaling nga urayak latan tiyawat da kanya? Dave? Sino ka? Anya ti aramidam dito'y balay ni? Ay, nakaring kagaya man, Carl. Dave, sino dahito'y babae nga nyawid mo? Ni Althea, gayem ko. Nuapay ngamin, di mo imbaga nga adda bisitam. Althea, iso ni Carl, kasingin ko. Carl, iso mo't ni Althea, gayem ko. Nice meeting you, Carl. Kastamat, nice meeting you. Wen gayam, Carl, saan ka di nga gawid da dadi ita? Diyak mo. Awan matitext da kanyak. Adoy. Uminom ka pa iti danom, Althea. Agyamanak. Nagdanagak itay, Dave. No apay mat adi mo imbagbaga nga dagayam kambal mo. Masapol ka di nga ibagakan ko. Tap na mo. Hoy, awan ti pagdanagam. Nasingpat ni Carl akambal ko. Sa dino nga iti pagtrabahuan na. Iso ti kadwa damami kan daddy amang iman manage iti negosyo Ay, kasta ka di? Sa anak nga na business-minded.
Iso ani Carla tanti makaammo. Sa dino tinagapwam kasinsin. Iya balay da, Dave. Nagdakkel gayam ti balay da. Kat, anyang itinaramid mo ijay? Nagbuybuya, iti TV. Nagis-istorya kami. We. Oh, anya ko matidado mga aramidan mi. Amangan mat no. Bidto ti pampanuno tamiya. Amomot abakla ni Dave. Wan gayam. Speaking of Dave, at damat gayam kakambal na. Amangan mat no bakla. Saan? Carl, tinagan na. Karuprupa na unay. Anya ko mati-expectaram. Kambal da nga rod. Okay, babush, love you. Hoy, Dave. Asino timawag? Ni Marcos. Marcos? Tinobyo. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka. Eko ha. Oh, sapay saan ka nga umisem? Saan ka kadi anaragsak para kanya? Oh, anya ti sang-sangitam katrabiin. Nasakitir na kasinsin. Anyat napasama kaya. Adamon gaya man karelasyon ni Dave. Ay na, kasinsin. Saan akong amas daaw no addaman? No, paymat ngamin ani Dave pay laang tinayat ko. Aklunam ngaminan apagayam laang ti pangbilbilangan na kanhi. Narigat no mang namnama ka. Ket sabali gayam ti kayat na. Oh, apay akas tatilangam. Nagsangsangit ka kadi? Ay, saan Dave? Napuyat aklaan. Di ka naglibak. Asino tinang pasangit kan ka? Tabalsek. Di ka dinobyom? Awan pa'y nobyo. Ha? No kasta? Single ka? Katuan. Talaga single lag. Ngam, naragsakak. Ay. Anya nga tano ireto ka iti kambal ko. Single pa'y day joy. Ay, saan na, Ay, Dave? kayat mo man wano saan. Itid ko ti number mo kan kuana. Masigurado, magustuhan na katikambal ko. Naka-order ako ng iti paboritong apotahe, Altea. Kasano na amuam a paborito ti adobo, Carl? Asino pa'y kumangay? Ni Dave. Isutin ang ibaga kanyak. Okay. Kaslan naliday ka. Okay, aklaang. Carl. Sigurado ka, ha? When? Adda ko makayat kung ibagakan ka. Anya day ta? 5 bulanan nga gamam mo ta. Mabalin ka diti agdaton kan ka? Ha? Pasensya kan, Carl. Ngamjak kayat amang namnama ka kanyak. Oh, kumusta ti date yu iti kambal ko, Altea? Pasensya kan, Dave. Ngam kayat kun apot dan ti amin a komunikasyon mi kan ni Carl. Ha? Adda ngaminin sa bali nga ay ayatak. Saan ka mababalaw? No day tati kayat mo. Agyaman ak no kasta. Ket, at sino nga ti swerte a lalaki nga ayatom, ha? Di mon saludsudan no asino, Dave. Yam amumot kanyak. Tap na makitak no bagay kayo matlaeng. Kasano ko maayam amukan ka, Kat? Katanya. Ay ko, saan ang mabalin ayam amukan ka? No asino ti espesyal a lalaki nga ibagbagak. Ngamin, addan ka relasyon na. Diyak kaya ti makadadaol iti may sa relasyon, no bilang laan. Manu atawen alimed nga inayat ko ni Dave, Mr. Lonely. Masaksakitanak, tunggal makitak anaragsak da iti karelasyon na. Ketap no saan ako na masaktan, pinilit ko nga inaklon, agayem laeng ti pangibilbilangan na kanyak.
Alakastain, katagyaman iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Althea. Althea pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Tunggal maysa, adda na ituding aparaken kuana. Kat patsek, dumteng tumatlaeng ti lalaki, at talaga anaikari paraken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Althea, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.